HETNA bel Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom ke ta hote Duni November ni sim somni le thumni khu a Thusoh Lahkhom ho Lebanon Authority ten achi sa thal se ni sim somni le khat ni khu a Israel te airstrike zuin mi som ngalen in thina atu 18 ana phong do ove Israel te Lebanon gamsung solam thanglam le Beirut khupil hanglam kaimun ho anabulu ovin hi ati Health Ministry akon thulut tungzuizin Barbix Beka Paijamvel abuluna wa mi somli in thina atu in chule mi som ngalani ta in kisukha na atu ovin ase uve Lebanon hanglam Nebatia district sunga bom hi na naina wa mi sagi in thina atu uwa mi somli le li ta in machan na atu dan ovin zong ase uve chule gamsunga munchum chum adia hanglam kaiza bom hi na chil ha pina wa mi nga ta in thina atu a mi somni lagup lam zong ki sokha injong ase uve gamsunga hespala te pansa na mun ho a bom hi na vel som le vel ni ta chil ha pi za uvin ase uve alangkan hespala gagu bol hon aphola na a Israel gamsunga hachol lenna nga amun le Kiam komcha a Israel sapaite pansa na abulu uvin ase uve September ha apat October channa Israel sapaiten Lebanon gamsunga hespala te su mangna ding a operation ahin chil ha pinaw sunga mi sang thumle zangale somge le thumta in thina atu ta uvin Lebanon Health Ministry in ase be Russia le Ukraine kikah akidawna kaisi suuna khat in Russia in hypersonic intermediate range ballistic missile thali originic AHELOUTE hegernic tia ahenu chu patimnan Ukraine kamsunga Dnipro khopi chu thar seni khochun anaka phum ove hichu mizar chu Astrakhan gamkai akon akap do ahin kilometers jasagi vargam la Ukraine te military industrial complex munchu akap set uvin Russia in aphong do e bulu no to kimat la apho china khat in Ukraine supaiten bulu na achun milham ni in kisu kha na anizin chole industrial mumpi chu hata in ase active hichi ki bulu na chu Russian President Vladimir Putin in akiboldan televised actress abolna aphong do in patip na chu alol hindan le khaif atosat na khansa azing Western gamho gi nanjong aneze Kremlin spokesperson Dmitry Peskov in Moscow in bulu na ding to keman in minute somthum masangizin het sa trading a ngai mo hi zongle United States anaki mahet sa ati hitabanga galman cha len aman uhi achi sani homasa a Ukraine in Russia dauna a long range missile adi a storm shadow le ATSMS ho aman juwa le thona nei uhi alangkhana Ukraine President Volodymyr Zelensky in Russia in hypersonic ICBM aman na chunga gal hi hata akaisi sa dintia Russia angona bana vanoi gamhuan boina thu ahi kikumna anei ne di ungi anazong anize Tuni hua ay mitam sa kuan ki muthu so pabam ho BJP National President JP Nada in Manipur boina hi Congress on asaipap sensationalize o ahin chule boina hi masanga North East kamkai a Congress government ji a hung so ahitin aphong do e chithu hi BJP National President JP Nada in Congress lamkai Mallikarjun Kharge lekha athana ase hi he chu Congress President Mallikarjun Kharge in achi sa Leisem ni Tuesday ni kho achu Manipur boina a ki kuma su hlaptinga India President Draupadi Murmu lekha anathot hi masanga Congress government in foreign militant ho India adan di lowa ahung ludan ut dan to ke to dan a anapom legitimize over kinup to na soizong anakai pi u ahitin nada in asa in hi chule hichi militant lam kai agam uwa ule ki manding hizi uwa hung zam do ho chu Congress government in anaki thopi uwa gam sung su boina ding a anaki thopi hitin nada in alekha chorajun ase in hi hi thozia hi militant group hon Manipur a ha sata a chamna hu uma asu ke gut jing u hi ati Congress government no ya Manipur a thu sima thi san ke sona len pen anasu in mi asang thina anatu in laktam ta in le lo dalhan anazam chu vetin nada in asa in hi Congress te banglo a BJP in Manipur hi a hat na vai hom na a ding ke phallo ding hi tinjong nada in asa be in hi alangkhana Congress MP Jairam Ramesh
in nada letter hi adi laudim ahin foldi ti chu denial, destruction and defamation kilemna thudi kisuse kilimla na le kisu min setna ahi tin asai in ahi Manipur mi pi in ahet num chu Prime Minister Modi ni itia agam u a building hamti hi ahi chule Chief Minister N Biren Singh in MLA Tamzon ama ato solauzi a ichana lungna ta a na laiding hamti hi zong mi pi het num hi tin Jairam Ramesh in asai in ahi chule government in Manipur a full time governor according part upon the anga in chule Union Home Minister Amit Shah in Manipur boina hi amazi ahi ti hi iti le ama mo po na hi ti a ala ding ham tin jong do na ne in hi Manipur Governor Lui Anuisuya uiki Manipur boina to kema in aman Manipur Governor hi sung in Manipur paicham gamkai hi hanlang thinglang gamkai hi songle CSO hon Prime Minister Narendra Modi hinga Manipur phading in nge na veltam pi na bozong lew tu ni chana Prime Minister in Manipur apha nai lo hi azi ding ahet lo in kidang asal he Thusoh Lahkhom interview abol now a Manipur Governor Lui Anuisuya uki in asaidar in Manipur mi pi hon Prime Minister Modi in Manipur apha ding adai zi un nge na tam veita abol un ama zo pa a Prime Minister office lungding adai zi un nge na le khathot tam ta ho athot son jing hi jong le tu ni chana Prime Minister Modi in Manipur apha lo hi azi ding ahet zo lo hi dan asai e Anuisuya uki hin 2 July apat Manipur government dimon akon anaki hial hin aman kumloi February 2023 apat kumkhabar Manipur Governor mo po na ala ahin ha eza nam kha thagum ki sona amlo nung a tu tha ki tha ke ma hong kin hi apuna mama in hi Anuisuya uki in Manipur Governor apola in Manipur boina anaki pan in tu a boina hi abaina ding in thinglang mi tel me le ho ki ka kita santona am masana ngai e ati chule kita santona anai thina du ahin bolpi sarkar in mo po na anai e jongtin saibe abana saibe na achun gamdang phabap ki kumji a tu ni chana boina phathailo hi jong asai to kilan in aman governor hilai a anato ho jong ahung do in Manipur boina Chief Minister N Biren Singh patto ahi kiti hi akichi na ampoitin N Biren Singh atos na thu asai e Anuisuya uki ki khyalzo a tu ahi Lakshman Acharya in Assam Governor to akop tha hi Committee on Tribal Unity le Senapati District Nagas People Organization MPO in kinup tona abol dungzu in Kuki area zo pa a thlei Senapati District nga pa naga mite truck him chunga tax la loading in kinup tona anai ve hechi hi Thursday ni hu a kelai khom na ni tenin ki hauna ko ta anai zo uwa kinup tona anai u ahin phon do u hi chule hechi kinup tona dungzoi a chu naga committee apar khulzin chile wa le am ho Kuki gamkaya Kuki hon su boile su gan thai abol lo duty jong azaw in hechi so to keman in kotu le MPO in joint statement aso do un hi itiham a naga ho garu chunga tax kila na kha le kotu in mo apu over aba suidio tinjong kinup tona chun azaw ve kilur na le kinup tona su ke hi kha le amul le amol dungzui a su dan dungzui a velha na nei ding tinjong asai tha ove Janhin Manipur Security Advisor Kuldip Singh in Thusoh Lahkhom akimu pina achun Jerubam a mail hei tilong ko ho chu security ho kun chu nazalin boina umlo in anake voido atai ati Chile Center in Manipur a supai sangswam lang ahin sorbe na lighting a hitin say be in hichi ho puma agoma Central Force umzan hi company jeni somge legit hiding a hitai ati e Manipur a supai company somko koi be hiding ahin hichila a tamta infar hunglung tai ati ni chom khat sunga Manipur munzo si a hung ki thia thang ding hi Chile coordination cell la control room jang district zo si hung ki koi ding hi tin Kuldip Singh in say in hi thudo adom bona achun tu chanhin mai thal anaki ko do ho sangtum vel akino mu tai zong atin chuban a tu chunga la torji a athi zo se hi jani le somnga le gate alhin tai zong atikin in hi Thusoh Lahkhom thudo adon bona a ki ka ton ho a SO ho group ho azaw uve ti asai na wachun ki kap ton a militant ho hi ve ti chu ki he in SO
group ho jaw lo pho chinna poitin adom but e chule thulung ko ki voina thu a thu do adom but na chun mi group ho chu ki gu do a ki that ho hin mi ni chu anai vel a thar choi ho na thau hin chule mi khat chu police firing a thi hi tin a hil chin e dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phale chibe